fiti ni asese ni din and your friend say mechanic na prophet kumichacha ma sesa me YouTube no ba bia me hwe bia ma change afro and ma ba too much GH hwe na prophet kumichacha me so me hwe Mema obibia akwa abasronko de batu ma GH eyemunia ba Mexico and I'm thinking tawi eba person Ghana ha we sem de ya TB your former president Jerry John Rawlings awonya ni baby ko na eja Ghana for abobo na ni ne chi no chese etwetwe ensem de papa na wa wo hwe owo we de aye shock etitiri for pa na ede oma no eto ensem we mu na dani every minute bia ne onipa da sene a ono so de na no etum na nipa bia nso a woka bi ne nsem no so twetwe de ko ekire papa na ye papa Mr. Kwesi Pratt wono veteran journalist ni editor Emma Inside newspaper show interview bi wone host and dindi sena nombo host show na wo mo ye ni alaji and alaji show no kopie mo kan ensem bi wo kan ni de tiefo ensem no kasa wa wo bedwenwa na wadwenwa pe ho abusa say dent na ye papa yi wo kan ensem sa na papa ne nsem ni bia wo kan ye ne say ye former president awanya ni baby ko ba say o free mo no ye media bebre atwena sound bra no be interview na so wono enam topic a o request so me grant mo interview ni kwa nukrenti na wono one twi mo obi ankonko ye interview bia no na ne nsem na wo kan say ye papa we free mo no ase wo hu hypocrisy bi ekoso wo two parties ni no ye can two party major parties and not just say MPP and NDC ayemfa gumu nka ho or parties some parties we no omo je ni ye bi asa ni hypocrisy pa no modernity if you say man na your former president Jerry John Rawlings te ase no na ewo woni a wotefa ne ho afri nkrofo bi ho na sisi anso a wo free mo no ni nsem a wotete no efa ne ho no so no kire se nkrofo na pretend na wono no ni condolence na wo hyema ebusuani ni na kire se wo mundue na bibie ni wa bro so a wono no wo de ka mo na ne nsem no say na wo si eka na tiefo mo ma men ka se ne wo ka no na. He said, the death of J.J. Rawlings is heavily exposing the hypocrisy, double standards and lies of the major parties and the players. I know what people said before and what they did before and so on. I am shocked about how people have made a swift U-turn to show fake love to the dead man. And of course, we see wow. And of course, so Mr. Pratt added him. I express my condolence to his family and nothing beyond that. You cannot force me. This hypocrisy must stop. What are we teaching the younger generation? I'm not making any more comments. And what let's say? Papa you free mono ni ya NDC for penny for show your company for na yenim any MPP for penny for ni show to send ya chese o mudoba pa na so mudofu bi pa na we free mo na wo hwe san ya wo mu ye na wono wo pa chese hypocrisy bi ekoso na asem ya wo kan ye questionable papa yi sem a wo hwe mo etie for mo ma ye hwe ma se nia bibi nto ye ase wo wu papa ye we ye bi mu de nanso omo pretend say omo ra wo ana so mudofu bi na efri mu ana se papa ne ni ye bi a wo ye ya enye na wakowu na ese katasu mu amoaso no enu na ye papa Mr. Kwesi Pratt epeso ka mo asem na want to me kana na dodo na susu se asen insemu a waka no wo pa kire se praise na ye mo dodo ase ye praise ne se obaya ajo legends oja good legacy ni ade nanso sense bi hihye wo ayeti se nentwibin no
anyway say asepeche ohun ni say bibisa na ekoso na ekoba ni san so na se de bia wo bi wu na ebebo ni din papa na ebe praise na na se ebe se oye dofo na wote ase ni andesa suban neji na so wu pensu ni edesa suban neji na kire se Ghana ha no kredi eni ase ye pasemu na ye se suru asem na ekoba ni san so mbebru na wo mo ba no enya ni papa bia no mo besue fi ye mpanifo no wonti wono no o mbe yi na ni mo ti senya na yibi sebi na we free mo na aha no pa na ye we no no mo de we pani aga na elusu oye pani aga na ashra de na mo se de bi mo ye ne de ase no mo ye ni too much entwe ye no mo fa no kredie endi omani o mo ma life no nyet realistic o mo pa so mo ma nyomani enye ti se na ese that work crystal clear no mo nja ise mo ye nyatro nyoma ti se nya ndc fo ekwo woni che se nya wo pa che ni de tie for me ti se won so wa dwenchire ni bi se na esi tie bia wa dwenchire wo behia wo suja wa dwenchire we comment section wo na won subscribe ya na bo mo da no subscribe se nya too much of the case ye want a public break the man wo ye wo live che se messages bebre ye do two pe won so won sa to me akabi dana wo like na wo share the promote channel we se na bet na say ama wo da ye won profu ku obi ntu a wo so ya say Mama Juliet Ventures one no dear base wo ba wo kitchen be ye fe na wo ra wo smile de ye aduane ne de a no abomode afa Mama Juliet Ventures ne number na one no ye adwuma 24/7 na delivery so de da so say la na enye no kwa loan master so ma loan within 24 hours wo urgent project bi na emergency project bi a ye yan so affordability na ye government worker wo Ghana abomode afa loan master number no na or at your service on to 24/7 etiefu enen so ye muni aba Mercy Cow na me di dwumedie yi ebesom yi aha ena me di mu besi dasene ye besa ehia makwam Too much GH. Me did akose Japan. E prepare am bese me TV. Me share too much GH. Omo de move for. Hey, omo sports and as entertainment. Hey, omo de move for. Mo koso show mo. No any be GD bia. Me da ma say love you. Too much GH. We boy wate. Shout out to your fans and everybody who is watching Too Much GH. Me dey the Isaiah Kodwampo. Obetumi afem the great ampo. Mbrembrem. Wonu me nka mo ni ehwe Too Much GH. Too much GH. Mo ye too much. Na me so me ye am fire. Too much GH. Many have come and many have gone, but you are a great Kankambuka ability, worth being beheld by every optical nerves. That saith the papacy. Keep watching Too Much GH and you get the best of entertainment, the best of everything you want. My name is Ohima One. Keep watching Too Much GH. It's the best. Keep watching Too Much GH.